Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Penitu pajbak kaseng VP yaki songut ki kertong MDC. Kiban saya kun hak Khasi Hills Autonomous District Council. Kibakan topi ubak John Jeffrey Basayamoy. Namairang nong klau constituency. Ubak Powell Soklet. Na Paryong mau Tharasian constituency. Ubak Boni Roy Lingdok Lingkhoy. Na Ramrajer ngam constituency. Bad ubak Berbal Riangtem. Na Motion Road constituency. Haka nega singi lapan itu pajbak yaki sagut ki kertong. Da u Dr. Karachen. Haka jinga don lang ubak Arden. Bad kiwe kinongkit kam jongka VP. Bun kijing persyang demi kum ke parti. Ibungi iba kani ka sarkar ki kam simla ban le ru. Idon ki jingja la de ki kam tam ki kum ka hospital hante po negrums. Ke parti jungi kala simkhia bun kijing jungi briu jungi kam tam ki briu ba wan long kondong bun sir habi ki let kini ki hospital kam tam negrim ba ki we ki jaka sumar. Ki bun kijing namar balai ka sarkar kam simla ban le Hoi ketika negeri, ketika sorka, ketika hospital ke bahe, ke padang nasional. Ngatai berbun api biatit, dipilih syak sumar hantai. Ibun kicing ini mo ke parti ni resim kia. Ya gini kikam, namar ngisuang ba, la damna bandang ka ikai ke babe. Hai gini kicaka sumar ru, kibri ginem yo jing mentoy. Bat kibun kicing kibri gini kikendu hakini ke hospital. Ini mo ke parti jingi, la persyang bande. Ikini ki panora ke dimba namun ka Jibril pijongi bat gidon giwe pak kikamru kemong ngi mentan wala ngi pak yo kan pak ko secara ke state government dari sarkar jala dari district council ni ya persyang banle kat bala ya ki misul ban tembha ya Jibril jong keni gari pijongi kermen ba hagani ka kenti Igermen bagi beliau jangan keri jungi kestik jungi kin ai kuting kersan ya ke parti jungi hari kita kinongrem ke barang suong pi mentan kinongrem jong kesensyar kharar ke khut bat banyada ya kal hok long try jong ki beliau jong kene geri jungi pak jong kestik hi jungi barok away ini ke parti ila je kensai ki candidate jungi ngatai player yi ti la pakai kubur umno ba kadon ko jing keno bangi kai kata ka jing jit jung yi candidate nrei mangi kum ka party bakum kata ka ngidon ka party ngidon ka state election committee habi jit ki candidate ni khamne kerti ni ada bishar benia namar bangi so ba sisi mengi jit ki candidate ki jongi Iban jeng airing mementakan election MDC. Kita iban long kita ke kensai. Kita iban long kita ke beriu. Iban la ban train mementakan baik ba. Bapak manra ke jingkela. Hakane ke ri ke state ke jogi. Jadi kum ke parti, kum kata ke state election committee. Nilai song perkat ba. Bak nilai ike da galanti ke ba biang bak dari jing tip ki bapaka. Haba ni persyang ban buat punya ya kita ki ya katakan dongrem yang kita ki candidate ki menyimut banai tiket bahkan long kita ki candidate jong ke parti kum ke parti umoi pi mentan ngila de pintu iki candidate jongi na East Khasi Hills ngila de pintu iki candidate ki jongi na Giant Hills mentan hiwan hakani ke jaka mairang kabolong ke jaka pedeng ke West Khasi Hills ban pengitu yaki candidate jongi nagani gatan bat nagani gasni ngidon sawut ki candidate ibakum ka parti nilai benia ngela bisa benia bat beni semba kini ki candidate jongi nisong ki dei ki bala ban tre ka kam bat ban tre ne benta ki pai bak ban ra jingkala hagani nagani gatan bat hakani kami gedongi bat hasti di barok away hakani kapur ngan penbenai ke kerteng jongki konstituensi bagi candidate ki banele na parti jongi
nang ni katan tak ni ko West Khasi Hills bat nga kerpa di gini di kandidat ka pengalang khot di kerteng di bikin sobha bangun hang ni khmat nang ba ki pada bat kibril jo ni katan kini i di kandidat ki ba Voice of the People Party ka jit ban ai reng hari ni election district council ka banol ha Islam ka banwan dengan sedang sa na Mairang Nongklau konstituensi kandidat jungi dari Pak John Jeffrey Basayoy na terpadi dengan mandian ini. Nagkapat ng poin sa Pariong Mawtabrasyan konstituensi. Bari kandidat jungi nagning konstituensi ilong iba Powell Songklet. Nagkapangan poin siya konstituensi na Ramrai Jernam baru kandidat juga Voice of the People Party naging konstituensi idai Pak Boni Roy Lindo Lingkhoy baru hati opat kandidat jongi naging West Khasi Hills udai namau syurut konstituensi idai Pak Birpor Riangkem Pari Bilwan Smart. Kumu pilih gini di kandidat kijongi ibanyele ya election sa Khasi Hills Autonomous District Council hari Senin ke Bangun. But ni kepala di Paipa jong kali katai West Khasi Hills Penai jadi kerjaan kebupura jadi di kandidat kijongi kenal menginyo aji jok kemudian porom but ba ko parti nila ban wanra ina jingkala ban penolong ila jingku jongi ban penhai negeri ba kasih ke jongi dan gini di kentin kubresi pun